ya Meru ira itete na mbere kaitene ka irambiririe yoro na nikienda withro kithoma na ukimenyana atakuwita na mbere mantuine yori mi watote abo turi riru ndibo by meta technology ya urimi tha ijire kirokete na yake 17 na mbere ya twithro tukiwatanira na bwana Ngentu kuma kwa ASK show kankurikania ate ndiunga chetu ni chitete na mbere kwithro twikungwira miaka 8 ya Wero FM 96.4 ngale mahali vile inakaa fiti yani miaka 8 yiyite na waruru kubonene sana. It's a new beginning, it's a new feeling, it's a new year kire Wero FM 96.4 happy anniversary nonto niyo wenkwira happy anniversary mutege muthikiri wa Wero FM 96.4 na mutegeri wa Wero TV na ruare twetetenterira chia Tharaka-Nithi county ya Tharaka-Nithi kwa ruare iko turi tukambirie keria umwankene tuambie tumefika tuite mwanka Chogoria tuite mwanka Chuka tuite mwanka Marimanti tukimalizia huko tukungwaira miaka 8 ya wombani na utugibo mwathani tha ijiri kirokete ndake 18 na rikana ruare ndi na airtime kwenda kwithron kaya na kuma kwa Safaricom maisha poa. Safaricom bari kwira ati maisha poa ni kuona mobila online maisha poa ni kuthiatira mushene online maisha poa ni kwithirwa ukimenya kurua kire YouTube unaingia pale kwa YouTube ukaona yule mjamaa wa Dan Dania Dan Tomato Dan ukamenya kinya we kurua maisha poa ni kwithirwa wituma voice notes kire munyanyo ku maisha poa ni kwithirwa ke video call munyanyo ku maisha poa ni kwithirwa ukiona kinya mobila online maisha poa ni kwithirwa kiwata entertainment online kwa sababu uriki 4G. Safaricom bari kwira ati ukia kwithro rikiri 2G umeacho nyuma kidogo, ukia kwithro rikiri 3G pia uko nyuma kiasi. So uradimo ya 4G bari na dimo mithemba mwanyira kiethwa nkikuthomera lakini bwe tumini ati ukia kuradimo ya 4G unapewa 5.5 MB 5.5 GB chia data free. 1 GB watumira within the first 24 hours and then orukiriro wakia wokira rukiro kethra 150 MB thimwene ku wokira rukiro kethra 150 MB thimwene ku kwa kaita kantuko mirongo idatu na bari na thimo Neon Ultra bari na thimo Neon Smarta bari na thimo Neon bari na thimo Itel A50 bari na Realme Note 50 na bari na Infinix Smart 9 Neon Ultra ni na mitana dhiringi ngiri muna tha yire ndua 89.99 Neon Smarta nina mitena ngirisi lena dhaiba imeendia 59.99 na Itel A50 nina mitena dhiringi ngirisi lena maana ya dhatu na bari imeendia dhiringi ngiriki enda maana ya tandatu ya menongo itandatu na itandatu na kuri na Real Note 50 nina mina dhiringi mirongo min maana ya 5 bari imeendia ngiri 11 na maana ya 99 na kuri na Infinix Smart 9 bari imeendia 11,999 na mitana dhiringi ngiri isile utene tomi kia kwithro tekire 4G simu zimeshuka bei hapa uyorangu kwira so make sure no itandukene ya Safaricom itia thimu iro kwenda Neon Ultra 2 Neon Smart 2 Itel A50 Real Note 50 na Infinix Smart 9 itina mete mauribo nene so make sure nawe kinyawe no kuiwatira thimo ya 4G karibu sana kini mubango yo achancha mukani kwa Wero FM 96.4 inkominyotere otona TV na lakini sasa tumerudi na brand new studio. Karibu sana Bwana Ngentu, thank you very much nonto botonera kanya ruari kwithrokeya kwarandiria na murimi na mumero na of course wetwa ya mataro ya buraku kethwa kukari na burasho ikethwa kari kethia muthigeria na mutegeri ivo wega sana Bwana Martin mutegeri okunde kule oli ingokeria amberi ankedi chiapa yetwa ni Ngentu Mwithindu mwene giti wa Meru National Show. So Meru National Show, what is it all about? Ikusubi yeto reu show ta kalire keri muno kiri andu baba ingi ikonania na ndi batwe ngugi yetu nene muno ni kuturanira barabe ya kuonania
ko itaka tutetherinya thirikari muno rutererwo urimi. Yes. Okay. Yeah. So Meru National Show tumemenyeretie mweri jwe tandatu na yeko ya mapema Ibo bwega. Yeah. Kulingana na kalenda yetu rimwe ni karuka. Mbere mutegeri show yetu ndene Kenya twithera twina mpangie 16 na ndi kalenda kabangwa omburanji na tariki ciao na mweri jwayo. Yeah. So kwe mantu yatingumba kwebereka na ndiro show yetu echokere nyuma na ntuku ijiri takera uma muno ki kalenda ya tumenyeretie na iturachumite muno kwira customers betu show imweri wetano nkulika na mutindo anaja mbitete kuba bwana chamani to June to atima na intungavera alete June kwena kukaruka kidogo mwanka juu. So no ije mbere na ntukwimwe ijiri kana nyuma na ntukwimwe ijiri. So irambiririe euro Jumatano na yetete mwanka Jumamosi. Please take us through kile ntuku yicho choinya. Ibo bwega. Ntuku icho inya itwethera twina ageni o ntuku ikere ina mugeni na ntuku ewe ote ntuku eterieto. Ko ntuku embere ta goro mugeni wetu arari kuma ruterero wa thirikari. Ntuku ejire mugeni akethera umite ruterero wa arimi twamita Farmers Day. Ntuku ithatu nio ntuku nene muno ira turugora show twamita official day. Na ntuku emuthia ta Jumamosi nio tumita family day. Ni kethera na mugeni oyo. Yes. So katwambire kire family day. Yes. Family day nio ya Jumamosi. Okay. So family day I believe we to family day ni family. Yeah. So ni mtuko yani na mtoke anabake kabisa. Yeah. So for example ya kwa mwako yani na anabakwa ni bibyo nkeregira kuona. Okay. We to family day ntuko kuwererwa muntu ena family ewe na wira gwe miona ni bangi ureka nganira ngerekano twina manto jaja wira yana sana twina michunko mingi mu rubone chunge manto jara tugari barathi utibyo bitiku kwinenya amuntu atena mutwe mwili bila kichwa mwili bila kichwa bwana na manto jaja yana je ku gana ba ana bakadongo mo otaka na kale akayo temenya bwana tukalingwa rangi umuna tweringo gethera ko mora baringa warangi othio ainyanju ni etiku nya kurumaruma intobiegu muntu akarumanya family we nam ya ko buru ntuku ni rere buge ki family nande na mbogo mbetikiri wampo bakwali bayo nkuruki nukonegoro Jumatano na rwa na ramsi na Juma iyo ntuku tuga ntuku cyangoge kwina ande kwa badrikari company mwanya na mbuga nya muntu akawato imantu jawe ora iwe nango echi yawe nandi nethere na kanya kweja me Jumamosi tuga i weekend nyama tugani yetu ankulite kwinya kunganirwa kura yo ko weekend so baubethera bagitie kanya na njire mwe ntuku ile tuchitheri kurukite Jumamosi nethere kanya kao. Yes sir. Okay. Yes. So muchiari nwe for bere ya okay tukidira na family day. Yeah. So murimi nwe eja ni bibia kwirigira kwithirwa akiona. Murimi eja yetu with Farmers Day na arua. Inkure batwi atodurana ira barape ja kuitana na. Kwina baratwite exhibitors. Yeah. Exhibitors ibo bareta into bya kuthomwa ni ari mbetu na inya muntu wondera we yaku nontura we yaku atechoka urejire no mwanka kathoma ko kile exhibitors betu kwitha kwina mwanya kwina baba keja na mudero wa kithomo kwi baba keja na uterero urimi
ko mwanya titakapeta pa kiona ne into bingwane ne bionde Yeah. ngere kana etu nya tanjeshi tu nyo mwanka jo ko utide anjeshi ikenda giambe anga dente 7 bwana kero kero ayi anga imota anga missile. Oh, okay. Yeah, be kuna be nya start. By the way nainu kwa wabenda kumenya mantu jita jau defense. Yeah. Because kuna stand them. Yeah. Nandi kanchokea mono kiri arimi. Kiri company nyingi kiri exhibitors watu ina by the way tunabonkurukie 40 mwanka jo. Awesome. Baraba turete into. Yeah. Mono ki muri twina exhibitors baraba ba daini yawi manto yoremi. Kuna company mwanya tinda kuiwe. Nandi rero kejage we ukeja na ugothio nka study nyingi niritiwe na njira wachida tu. Ukethera company yoremi. Ni badiri tumunda na otungi twita demo pros. Nandi ba kweleza mpempe bandite niriko na nyiri abate andite ba kwira twina mpempe muthemba ingerekano kwenya na tempempe akiwe ya ba kwira o guntu mwanya ije twandite ano ntuituje irie shungira unubwe mpye ibuya mpempe kitu twandite tutumba kwandaya mpempe Rwanda nara baruire kana wage yakinara nandi ba witana mantu jao kwenenya ndawa cha kumenyera into bibite kenyangwe na muno kwitani borea oteka ntuku ibwane chunge era ile agarukire oningi mwana nkumite bato bakaiti kukwenda ataka ukwenda nyakura lakini ndio kinya kwenu andethera nya era ile kitera ile chinjire ukware nyakwara so ibaitana wa mwanka kuma kwanda mwanka kweyokera ino ntunya byathiri okerwa kwena process ingie kubika bie kwa imbio umba kurigire bitekagitata bitekathuke na muno biri obwiri kwande egita rero obwiri kugitata kwanda nontu bwa yerora yakalire ne ibenda yinya kwendia naum bena mbeu bena ndawa so apart owa ukiri urimi twina uriminya kwa ng'ombe murimi ageta tangi ndiagitanitie goro ndethire ng'ombe maciara jeri kiuma lita 64 kulingana na andrerwe so kwina stand ye ng'ombe na ng'ombe yetu inacio twina ng'ombe ciandire akicheria tutina ira ingi so murimi weria ageta rutere ru akana aitani bwega twina daktari wengo veterinary ntimugwetari yetu na itibawe ngugi ba kuikia murimi thuru ng'ombe itawate ile ciara mbere iji ni inandi kamatite ko na mantu yangi ya maingi muno kwinenya company cia o murimi itwitha twina njirenge mwanki myanki data gas kwina company china biogas murimi akaitanwa urithitio uyu no uthithio no uyu antu agwita kugura commercial ere gas nare ukere awini so imantu amengi muno tumbo ya weta ne gitarira muga umpete aja ija amengi muno jara murimi akana iji okay so tu for example aritwa nire appropriate bo kweya kulionga aritwa bonde ba primary tertiary mbuita mbere ne gitare onde kuma Jumatatu mwanka Jumatano mwanka Jumamosi twina institution yeji ejokagia aritwa ne thirikari etawa CUPS na ndi baraba badiriti school be yao bakono abatara nara bageta kinya baba tithiritie bale akwiye kuthiria kinya bakerwa urabomba ku egitare akinya urabomba kugeta atia kuthiria alafu kwina baba angi anini rere tawa CBC na ndi CBE twina standi imwe ina taramu retina bangi batukuze ko nandi ni na kithomo kionde ki kayari mwegi tutukumbokere
so au mtu eja kaya mataro akera buraita na uki mataro te anake muntu inyana antule nubwana kwa nubaragia kithomo kianga we muciari rero keja ugeta kiri stadium ukeerezwa ni nyamwana kwa kiwikia muntu wonde muciari namo na mwana kina CBE tu kijite uti mantu yange kina hiyo ikuelezwa kabisa hiyo ita stem anga like iuchonde mwanto ya kerio zikipsia tuina stadium okay so I mean to ask ituratumira si actually itutumiri mantu ya show akwa weru na turibera entrance kiri mtu munene ni $250 mwana niwe ni 200 so skiri standi jicho nde mtu aweta for example data kwa CBC data kwa Coops data kuona ng'ombe ucheria data military kwibingi karea kana thank you wega mbere ki jautu kuga magana jairi ya 50 ki mtu munene na magana jairi ki mwana kwina ikundi biri kwina vira twita special groups diria ana beya bari amwe bonde e special group tukabari yega na 50 kiri antu banene me antu bori na special groups chionekana kiri antu banene ile ono ntu ina limbage ya kuma society fulani e special group bau tutebali ya magana ya 50 bau to habari ya magana ya jairi kikundi kionde kire ukinya antu we kirewe to ekundi no kwerewa kinya kuma antu 10 kiwi ekundi kikeja ga to ibo bao mbwa bene nyangu chiao kanambi ko bau no bakaria ko kwina special parties kana groups bau ni magana jairi antu banene na kiriana ni gana 50 ngwitikia mbwa ngwata kabisa okay perfect nindi kwenda kumenya atiri bau kumana mariyo bau kumana yo basi utonyere nandi uyite na utero special group kana uyite umuntu kiumbe utonyere utebingi ndionganaro kaliunga utikio kaliwa kingi tibanande nara kwina gintu ya kuruma kiwe banga na atwe na moteli kuja manene ya jama nini ainya bila video ronka we bya kuruma rumawe ile ute stand ukatonya ndene shuri bwa buru very well now kwe muchiari we ukubanga kweja na family yake tuko ya Jumamosi kana kwe chukuru we kuibanga kweja ASK show Meru National Show na nibakuri atiri ana vetu bakedra bai secure bwana atia ipo bwega sana ana beto bakedra bai secure na jirene itubangite okaria tire ore mbere twirera twina ikundi bidatu kwina kira kia National Police Service twina bo mbuga o mbuga 5 twina gikundi kingi kia company chio kalia chi antu biombe security farms twina kio mkimudia kimba kina antu o 30 na kwina kingi na tugie tu mburanchi takanya tu nyuma ya tu na yetu tubaka ni tigetu nyakyo kina mbuga askari o 25 te askari beno ndaka ichetu nandi bagaitanga bali ikundi bibyo bidatu nandi ukali bobu gine ngo weta kinyaki ni ndegetu twine kundi nyaka kigega KDF in fact yaje mbere mbuga okumya kimwe kidiri ko ukali bobu gisana na nchoke mbuo mbitikiria me atokwaragia ora muchiari yako uri mwana we safety we na we kali batwi muchiari ro ntegete naja utenda wacha kulebya sienda gwa itokaragia mono that's perfect eranko aria o manti uchangaratania crime ni yeta kayomba kudirore kuri antuboma shu
ndaba menya bakenda kwa tukurie tomato tuweta kamali anataka pia kule vitu vya bieku ende kwa ivangi veja tume na tukamali we pau tupakwata pau taikundi ki kidai kalete mono pau kwa kikogo para babejera ko mwana mbecerere iraegi diria mahitaji yawe tigarana na nontu itukalete atekeje in case nontu ntumba kuwekana kutehagia mtu mumite na ala umite jere na nyuma area so ukalia bwana bwe ibo bwega tuina ambulance tuina nyanto para Red Cross na tuina center lera mwana araura area mwana ungomba kuripoti tukali na mwana wa skuli yetu indi tutumuona kana mtu munene akwe kwa mwana nkiwangu leto ya nkunda kana ikagitira atia ndi itumikite antu ayeka muno are kuonekana au reporting all those cases na tuitutumairia na mwana akachugwa na namba tuikirite nau chio turingira untu tabubumbite ora bumbite okalika au twidati o kiro kalito atwina etawa mkulima police post Pero que hago todo que era post police brother tu like nada police post home ko kalia bwana chonge muciari na iwe anganiri buru nare nyankuwa ke manto ja michunko na binambi kinyayo twetimu gutegera intobira mya bitumaira stima team yetu technical team kuona barabara ya intobira sorry ibiogi bubwega bwana ndobona ninto bibiri komenyero so kinyabire itutega muntu atekeye kujambua nonto bakwenda mbecha au amba intobire nyumwele ingwitikia au mutegeria now inkwendo twira mantu ya kwethro kwina space ya new exhibitors kana kwethro ibathirire ko tiandikithia na ere ntuko ya farmers arimi baba ingi onto bobo twira special groups maybe each society bomba kwethro abeyete bomba kwethro abeyete na moro to yori twite tiara and then tone contact sianto ana tore into biore mi tuikuri na abatu kiore mi twenda kumenya kwethro kwina kanyonto ya kau but first mpaka anya ndikanie mutegeri wa Weru TV na muthikiri wa Weru FM ati ndionga chia Weru FM 96.4 chokungwira myake na no chiti tena mbere kaiteneka na ruare turinterira chia Tharaka-Nithi happy anniversary Weru FM 96.4 tuikinya myaka enana turinterira chia Tharaka-Nithi ruare ngakwira ati turi na ntubarabatu wati tembaru na turi na sako ya yetu sako kwa kaita ka miaka 30 bethiritwe bareo na nibethiritwe bae kwa motungata ya kimbecha including kwithro we save mbecha ciaku arano wito karomba mukobo you are either walker kana yo kurangari kana yo kithomo nibethiritwe bari na account mwanya na nibethiritwe bae kwira atire account cio kana sakweje ni mtu wende urethro wandiki urethro we murimi urethro we retiree urethro we kwendo save mbecha ciaku kama wewe ni hustler urethro we mtu bikibiki kama wewe ni mama mboga antu bonde niba witikirika kiri yetu deposit taking sako ira yina ndwangi mwanya including hapa Meru bari kubo na ruareni betanitie na kikosi kia Weru FM 96.4 so kia kwithra maybe utona kanya no ntubwa schedules ciaku kana utikumea no bisire betere jirene somewhere wabona wewe wasimamishe tu baro bibere mimi nataka kufungua account na yetu sako na bakaroma na bakuthikira na bakwa amataro ya uromba kwithra witetheka kulukino ure shares kire yetu sako so menyani na ndionga chia Weru FM ire timu ya Weru FM na rayiti teruare turinterira chia county ya Tharaka-Nithi ruare yonde turi Tharaka-Nithi royo ire Friday tukethro turi na roendo rura ano tukethro turi Buri tukethro turi Isiolo na of course tukethro turi North Imenti tukethro kwaranirie na chorebetu na arakoromone
So get a chance ya kwithira witirimana na Wero FM 96.4 na barabonde tuwete mbaru including Mitungu National Polytechnic, Raha Premium, turi na Mafuko Industries. Mafuko nio yatumenyetha cia batu ya ntoba uko ivo nyembene na rero atwira ukinya town onto kaiwa muruki na no komya mwate jura tutwire kurai mwate yo Mafuko. So ukifika hapo unajua na bari na bie wabibi ingi sana bakuayana. Of course turi na chorebetu Safaricom, turi na mabati ya Duralong, turi na Tharaka University, turi na Green Life Crop Protection na bano withwe ukenda uri murimi no withwe ukimenya ukenda kumenya na tokethro ukimenyera kimera yaku. Turi na Jekim Hospital na turi na Solution Sacco baratu watanirite na bo nikienda kuhakikisha ati nitukinyila nawe kiwenu kuwata motungata yetumi yara ukethro kiwirirwa ndene ya utoro bwaku nindi chikinya thaa igiri ikirukite ndaika mirongo ina na ishilinde ya mubango jua chanchambuka. Bwana Ngentu ni chairman wa Meru National Show ira yitite na mbere kaiteneka kwa €2 ruari ruyu na so no withre kinyao woki banga nio kethro itakana maybe we banga nino ntubwa family family day ire kethro kibwithika ntuko ya Jumamosi. Mbere ya tuita kuraya sana bwana Ngentu mbere atire ngia kwithirwa ndirarire oro na inkwenda kwa ruari kana auke kana tuko family so kia kwithirwa ndirarire oro ri no mwanka nderuyu na ruari ruyu na renge nilingana kwena tigitira twendagia kwena cyo chimba kukaba ntuko chionde na kwena chantu kwimwemwe ya nandi kwiba benda chantu kwimwemwe na kwibangi beja bakakure ntuko chionde mono taba berera bagita biashara barando baya bakale antu kwinya. So for example there ni mtu munene akaya eri magana jairi mainda jana ingiri ko unanda keje kuruka na kurungi tueje ite ntukurumwa bugate ya runene ya nandi ko urenda ntuku chionde kwena tigite mudemba ju ne ntuku imwe irio. Very well. Yes. So exhibitors kana barabari na ibanda viona. Yes. So exhibitors bari kuri na kanya kabaya ruka na ibradhiri kwandikithia kanya kababa ruka leo nkulika na totukukuru exhibit umwe kuma kanyakine arandingirite ndamwira kanya kare waro kubishine nawo twamoni ara ageka stand yewe kwa kanya kare so kya kwithirwa nukuba nukwenda wita kuona ni ndu yaku ya no how kiri exhibitor ombitikiria buka bamubona exhibitor ni mtura munene buka taweru babu wina stand company ingine nere kana banki nene ali kwiba beja baibangite na itwa twina twanya tokungana kwambiriwa munini kastandi erega standi wetio agetata ka space ka kamwaburi me kwena ni exhibitor ni exhibitor neshima muno kebatwi kwena kamwaburi kwena nya getoka zibo ka tent kara kata kinya 56 so mutegeri exhibitor imuntu wonde wete kuona ni kintu kile akodithia ntu kwena twenenya exhibit omwe imakoya kitwe najo na ka stand I think katu kinyega sebo na ne exhibit mtu tore mama koyo kubange ba benenyi gwa chibi bidonko na kinyoe no exhibit ko madonye tu tukaye exhibit ni ule muneno ena ki stand kila kinene gitendi kila kinene na ndiko ukayibanga bani ya mando ya udiraje na ale ule mana ambina ambika nango ya wita weja kanya kaleo tukalia tukakulie tu
atwara Bei ya kuelewana. bei itahandiki igende atwa utwe je to chwa kanya na ari achoka no mwanka twari buru tukawatanira. Okay. Yes. So nambira tukirekeria bwana chairman. For example, kuri mtu wewe yete purposely yete kenda awata mataro. If tu for example murimi, you know, non tumiru yetu na Kenya because it's a national show, tu na arimi very serious. Mtu arenda kweya awate mataro na maybe aure kintu kina. So mtu akia kweya ibangetere ari murimi. For example, tuwe ni keyite kuona na ata indawa mbiombo tumira kana fertilizer mbiombo tumira kiri imera byake so kwina kanya ka kura into bi ko kana kanya kareo kiri exhibitors wa bonde you know exhibitor no we na company ko kanya kareo bare beta ari ko kwendia yes ko na taka ko badithiria biashara imbona maguri jao je na ara teta na ara na be da bomiti. Yeah, that's a good thing kwera murimi. Inteka kona stand ichi yao jonku weta. Imwenye bakira bene mantu jao kona alimi ura bakura tengindo na last year ke na gumboots nenya aprons. Yeah. Okay. Yeah. So kwa sasa eja ubangite kugura kana yau yubangite kugura. Yes. That's a good thing kwera mtu nondo na muremi for example kana mtura wejete shwene because okay akwithro nende kwina mauri discounted then this is the place mtu batu kwithro ari. Yes anko badi doko lakini no it's good to tell nonto you know the reason why we are here ni kuhakikisha ati kinya kwithro ni muremi na wetantereira on discounted. I agree. Ngide kanidia na boom. So dia to kwa mantu jo limi tu mbiro limi bunde tu inenya KTDA. Anda iwo weta babo bwigeka jo weta sponsors. Yeah, partners. So tu ina partners ta KTDA. Tu ina Meru Dairy. Tu ina Meru University na Meru County boy boba tuikite mono and by the way angangugiti umbe kama makoko de no mwango ina partners so boy baba mwe baraba tuikite. Yeah. Okay. Thank you very much bwana ngentu tukithiriane ndenkwenda wira waradiria na murimi kana exhibitor kana baraba kwenda kweya showene ibo bweka sana mutegeri bwa kwa mono igukugwata ogeni na nkiuga inyandi studio mbuga itakinya tha ithatu urombona na iwa nkiaria inkomugwata ogeni so ni yetu narua nontu nandi ndo umanchokete na ala kumwetera atichereri the yetu mapema murubana chonge mapema sana inyawe ngugwata ogeni bwana of course dadri yake nyo ino mwangilukire na tutimane nao so ndiri yankiuga bonde baba anti dikirite na bantegete inkuba wata ogeni sana batwe mantu yetu ngwali yetu so ni urimi tuti mantu jama ingi ko na tuli antu bande gurubu na kuona alimba kuona kila babili kuona ko amba to mengogi umiru wena to wana orontegete oro bigwa murumenyo kera muturi yangu mantu jaye na ugitoro mantu amega ontevi nyontevi muntu wonde na wati ugi kandi dienkuga tutirimane Meru so kumadai the ithatu ande studio mwankanju mamosi tukutane Meru so mbuge ndina witikio mwathani atombanira wendi bwakuba kweja bwa kinyanirika mwathani embere. Otherwise God bless you tukutane Meru show. Thank you. Buraki nkienda uchokera ni mantu ya mtura maybe ukubanga weta na uno ntubwa either kura kintu umurikani ate mauri na uno yethro ya discounted somewhere ukaona ikinya intobia kwa ama approach. Imbuga tatu badia biashara maguli na wanachongea kuwa indiscounted
kwa liama burunda ateka ta biogas in fact ko into bi ekune in fact ndagure mwe last year ta ndale muguri ndagujirwa n'uguri iro ndeye kwa nenyo guri bukucha iria mtu by the way. So yes ikwe company yari kumbu ithatu company imwe ni onda akulire biogas so maguri ni discounted kuringana kiro ka gitatia ukenda kugura na kwina kinyabie wa right kire hondaviria au ikamudia anto bara baleta into biao bodo with exhibitors itodidaya judging nande na ntukwira bayaja babyewa niyo twita official day imugeni onkatho ntukwira mugeni munene ko tukaya na byewa ruju twina classes nyingire chiejero byewa so itweja na ngwitikia exhibitors betu bandikirite baba kudinyo mwere twirera twi babega burure atukujanji judges betu ni well trained results ya chuma ni ibwiri kuma ethera gichunge no mukwe tutimureja bwana so na ni rere exercise ndongi sana bike interview trophy si wiki ya ni mugani onkatho na tuya na trophy number 1 na ndi uti exhibit utigawa number 1 mitaka yomba ko wantu bonde twina certificates twina certificate number 2 and number 3 alafu kuma mtu wonde urawiya exhibitors itweya na certificate participation mtu wonde alafu itweya na itutatu na yukule yetu zita catalog kule batu tukachuga itwe bao alafu twina bantu tebechuge na bangi bena company chao nambi bakaleta twabekera yukuni limu neno mtu nutukwatirie wikira biashara eku ki yukulire tumbo gukure ibweka atia yukulire atuya na utheri catalog twina catalog nyingi muno weyanga kwa ndakwo kethira bara wijine barotiye bakiuga ibo bao tia biashara aki ukada skuli chigirite chibitale bakiwitu chibitale fulani twina skulu fulani batwitwe company yeji twina nandi twiyukutantare undaugira catalog na niuri karao. Thank you. Asante sana bwana ngeni. So ASK show ti ya mantu yori miyaki. Ali mantu jama inge muno. Kwata kwira ijama inge kuri utumu wa tumandeka. Igoro tweke nine kuri event irali lagwa injesh. Na ino kuma mbona tana benda ikona mwa tundu kwa unambi lakini kwethe nyako tabatu bethe kaburu bona yani bona okataka umugiri kibantu ya okatha antu baire excited indikana kwa kataka nya biashara mwikaro kumenya kurungama babudu kije kulingwa keni kara mwanya ngaicha kuligiria mundu ate akone yangambi antu bomenya standine nare beja bonde ote yake ni ntere chonde ye pambirwe so ndoli ala kwa mando ya mwetu kwenye jana ija mtu wonde na by the way uramkwenda kuga menyi tukugana kana jau yangi ote mtu tenda ko bwana ta igitaritu ina rodi mwitu katatu kunoga muno imantu ja mengi jara ya kuru tukwenda kudina tukumbokinyira so ankwenda okuonia mantu jau ya tonoga ya diroke na ala wetu show ground anko madaya ya kara wale joge oteja likare jo yalikana iro ntumbo mwika liko na u angambi ererwo ulo imathina uri biro tikite je kali so kwene yekano na ukia mtu wonde tikwa ne anaki yes thank you very much bwana chairman asante sana thank you beka sana ni chairman wa Meru National ASK show ire kubwithika ntere ache gitoro ni tena mbere na nukurwo nawe kinya kwithirwa ukiwatanira na boka iteneka kuibwa akiwa ati mari ya courage no ntubukia weta tu for example buri kundi kiarimi maybe buri aritwa maurina ukinya gitine ni very discounted na kwina
maweya kuirirwa kiri muntu wende urethirwa imu biashara urethirwa uri murimi urethirwa kawitite tu just kuirirwa ku unwind so bari kwira atiri Meru ASK National Show niyo bati kwithirwa uri ragitoro witite bwa Nanyuki kishapita makutano tu hapo kidogo wakiluka Meru Poli ukifika wakiluka Meru Poli ni kama ushafika Itoro da ijirikiro kita ndaika 56 kurikania ati no twitite mbere kwithwa twi kurikania ntuko ya Jumapili tukethwa twina mambura ya manene sana arateras ya kungwira miaka 8 ya Weru FM 96.4 ura tiketi yeku kiri little.africa/111 1 mwisho so ura tiketi yeku au kana uinye star 826 star 111 withdraw kiura ticket yeku ya weta Terrace. Itakuwa show kubwa sana ikethra show itarara kuona so watira kwithra uri umwe wetu kwithra tukungura miaka 8 ya Weru FM 96.4 mambura yaka bwithika Terrace makutano itakuwa show kubwa sana. Ticket ni thiringi maana 5 regular na thiringi ngiri mwana maana 5 kile VIP. Ukifika pale maybe no way yoka huwa mimi nimeitwa la mato hapa Mato akaibwa weya akurira ka ticket unajifurahia pia tutirimane idhaenere uri ngita riki kuthomera nteto na njira indaya. Thank you very much bwana chairman tukwirurwa sana kwithirwa ria. I'm on board. Thank you. Okay. Tokuwate